len tlang post clear tu te le ngai thla tu te chi bai le vek u tun tum chu Burma ram khwa le tui kan ni na thila hriat nge tur kan hriat mak mo Burma ram leilung fa te le Burma Citizenship Law sangka zakwa somriat pahnih hi kan hriat fia atul tak set ani Burma ram hi ram lian pathumin min huala wangin Myanmar ram shwai tu te khan aram aya lian le shrol zok ten min chim buai hlavin he dan hi an lo siama vo in ni thleng hian chu dan khir zet mai chu pai le thiangam alani lawani ram in kai shwaina dan pui constitution aya khir anima zoka political science lama tuimi te chuan hriat nge apoimo zwal hle bokang Burma ram leilung fa dik tak ni tur chuan kumsang khazaria som ni pathum ma al Burma ram cheng to te ni angaya khati hun la ya an nam minga record nge atul bok an record dan ang thlapa nam ming put len angaya ni Myanmar ram politics huanga zuang lut MP MLA candidate emo sipailal ni turin emo ram nuk khoi thei khop ni na nei tur chuan he dan mang hian te endik khlap selani entirnan pulal muana brigadier kha ani na kai san tir an tum khan anam apian le seilen na anu le pa apu le chong te le apian na leilung an chuina sa hlea anu le pa te api le pu te kol tonga bubwa bebin an ti mai thla tu te chong tam tak thlengin chui ani a amai ro chu na lan chuak dai alo nia wang khan Myanmar Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni chu apas lo awangin ani tur ani phatalawani zofa khovela nulang sartak pisiami MP pokha candidate ani khan anu le pate apasalte nu le pate chung an pi le pu le te thlenga chui chian vek anni he Myanmar Citizenship Law sangka zakwa somriat pahnia hian pas lo sela pisiami khan MP ni nakha achel theidon lauti na ani lusei emo mizo emo hi engwanga Burma anam mingatan holngau ho hian mangdu lo tlat nge anni ti hi I han soifia don te ang Myanmar rama chuan lusei mizo ni du em tu zok te chu holngau te hi anni ti hi hriat athale a morlam atanga kan throi bun thina wangin soifia a har thina ni du lian tong lo chua na bul chuya piangin holngau chuitel atul zia thina tong nei tu ber chu holngau anni miau si chuan lusei mizo ni holngau ho hian an hre lo top nge yang le Myanmar Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni hi thia emo thak emo alani lo awangin Myanmar rama chuan holngau ni atulani kan soinon le ange Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni hi thia emo thak emo siam that emo alani lo awangin Myanmar rama chuan holngau ni atul ri ani achan chu kumsang khazariat somni pathum malama Burma acheng to ti record ta khan holngau nam minga record ani wangani lusei ti ming ero sangka zakwa somruk pahni nuwa Myanmar sarkarin anpom recognize chau ani awangin holngau nam ming ayin kumza somli donin lusei ming chu alo no pangjok ti na ani hetia Burma sarkara in record rawa po hian sangka zaria somni pathum malama mi le sangka zaria somni pathum nulama mi te inkara hian danglam na thil tam tak a omani thumalama kan soito angin sarkar na thokpo niro seksek chanvo thazoka choisan aphu atepo niro seksek an pian le murna an thla tu te chong tam tak thlengin Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni manga thuk tak thlenga chui khor an ni thin sangka zakwa somthum pakwa kuma indau pui pahni na alo chua khan Japan chuan Burma chu ronrun mai tura alana wangin sangka zakwa somli kuma Chin battalion pahni Kokin battalion adin le ta ani hei hi sangka zakwa som pasari kuma holngau company sipai za kha nilovin atum ni na an kaule zok kha ani
British sarkar chuan hualngau company pahni na din le turin atia kan pu te khan sipaya tang du tur mi kan muzau to lawang ti in an pha a ama ero chu sap sipai lal chuan tiau thlang lama in u naw te som ro u atia wangin subedar ro su ma chuan sipai som turin mizorama akala sangka zakwa som thum pariat le sangka zakwa som thum pakwa chung hian sipaya tang tur mi zathum lai a mutamaya chuti chuan hualngau company pahni chin hill sa le renguna allowing theita ani khami tuma hualngau company ya kan pasal tha te jinga khan kan unaw mizoram atangin tam tak an oma chung mi te chuan huaisen loman te hial dongin mi puite lom le ngai nat an hlo hle a Burma a omhlen du na an nei ta fur hlom ani ti chuan Burmaram sarkar chuan ngun thluk taka angai tu hnuin Burmaram ta na zalen na sual na konga sul sutu zinga mi huaisen le tumru tho hlok takte an nia wangin Burmaram sarkar chuan ramchung mi ni theina associate citizen e nai ngan ta chu an nei theita ani tun hnuah hian citizen by law upre aya nai ngan ta in Burma mi an ni le ni lo ka hreto lo achan chu Myanmar Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni atang chuan ti thei ani lo wang ani e Burmarama nam za som thum pakwa zinga nam pakhat angin kumsangka zakwa somruk pahni nuwa lusei ming hi atelve ani chau zo kani han soizaw le hlek ila Burma a hian aram mi ni na dan chi thum la ya oma pakhat na chu aram leilunga piang muya pa nai ngan ta citizen by birth hi ani a citizen by birth nei te chu Burmaram mi ni na atanga hli sak paisak no re thei an ni lo bur ani chung mi ni tur chuan kumsang kha zaria som ni pathum malama Burma alo cheng to te tan bik chau ani apani na chu citizen by law ani citizen by law ni na chuan ramro rel na sanga te zirna sang zo ka te sarkar na lian zo ka te ram nuk khoi thei china chanvo tha chang thei tura ni na pek thei an ni lo entirnan citizen by law atanga rammi ni na nei te zinga hian mithiam lo chuak ta angpo ni se Burmaram chuan citizen by birth angin a en thei lo ro rel na le lo phal na awang chawa rammi ni thei an ni awang ani dana wang chawa Burmaram mi ni na nei an ni awangin Burmaram mi an ni na chu hli sak thei no re thei Burmaram atanga no chwa thei an ni apathum na associate citizen pei chu ko mo an bol emo ramdan an palzut emo ani chuan no chwa ngala rammi ni na po hli saka no re ngal mai thei te an ni heng thilawang te hian ani e Burmarama chuan hualngau minga kan om hian aram leilung fa te citizen by birth kan ni a Myanmar atangin aram mi ni na hli sak emo no chwa emo thei kan ni lo mai ba ka politics lama po din hmun sang ber prime minister thleng lo thei na kan neya zirna lama po Burmarama ham that na sang ber kan dong thei soituratam soisen po ani heklo chu wang ani e Burma a chuan hualngau ni mai hi a fin thlak ri e kan ti sham thin ni len tlang post hi min lo subscribe vela like comment share in min lo hlut sak ve ro le notification bell kha I on ani ngat phai chuan kan thu post zong hi I lo mu thei nga zel don ani then khat a kheu beu zong le apir pak deuh zonga zo na thlak te ril ru shwai koi tuma hualngau hovin lusei min musit hualngau hovin lusei an hua ti lam hoi deuh zonga thu khel ching thin te hian Burma Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni amel hriat lo hlea he dan hi a om ti po a hrelo ani che kang chu tuna kan soi mek citizenship law sangka zakwa somriat pahni hi an siam tha a an thlak te ani ngot lo chuan tuna lu sei minga om lui tlat te hian nakina in tu le faten in ti fu tok lo hi an la hai chuak ngei don si a chumi huna chuan in thlana te kalin an chia an lo nan cheu ti in mathlir thui tak na yin kan hrit lom thina ni
hetiang thu te hi soi ngai lova kalo ruata hetiang nam thil te ram in rail bol dan te hi aram mi pui te hian kan hrevek tura sarkar chuan angaya lusei huat wang shima hualngawa in registera min pu lui tlat thin te hian hriat fu tok lo in nei ani kan ram Burma Citizenship Law sangka zakwa somriat pahni hi izir chiang te ang u hualngau soya pianga na ti deuh tlat thin tele hualngau soi sel tura man mo fashana virvom chu du ngal thin haupo kha harto ro u tin Burma le Chin state hualngau ram politics vuak ve thathiam ei silova hualngau le lusei in kar ron au chua pui thin YouTuber ten khat hriat na nei tlem deuh te hian tuna CNO CNDF malak dan le kalpui phena thuruk ten om takpo an hrephak lo hle ni inalang ti hian aru lang rotin soi chua I hantum te ang CNO CNDF khian Arakan Army hne na tang hian tanpuina andonga Arakan Army AA ho khian Chinese Communist Party hne na tang tanpuina andong chong vele ani tin China le India te hi anin rem tak tak ngai lova Chinese Communist Party CCP shwaina hnuaya ral thuam nei ve Arakan Army ruihlo manga sumdong liante sangoi zon pui CNO CNDF te chuan hualngauram thunun phota chumi hnuwa zalen taka India rama ruihlo narcotic na sataka phurlu tum ni berin alangani hei hingun thluk so ka kan politician te hmu dan le pom dan ani Arakan Army chuan India rama ruihlo an phurlu na konga ti boy photo hualngauram sipai te chu alanga pa vado lovin falam ram nei tua in chal CNO CNDF te an ron tir ani mek si hi chu thuruk in thop chu kan mizo YouTuber then khatte chuan ngai to thiam phave hek lo le hualngawe lushaye chuwe khae ti in anon tlang au dum tamai peka hriat thiam ahun ta I harang u hualngauram sipai te hian support tu thatak an mamo hle a chutianga CDF hualngauramin support tu tha an nei lo chuan ruihlo hlo om tak tak India ramalut rui tur dangbet tu an om theidon lo ani an ti bokani India le Chinese Communist Party CCP te in ramri chungchang Himalayas Ladakh Arunachal Pradesh India China ramri a buaina an nei reng China tunma British sarkarin Chinese haurui hlo manga alo suat to ang deuh khan CCP hian India mi puite rui hlo manga ti chimi atum ni in mithiam te chuan an soi boka chu CCP policy du lova do dal tu Myanmar rama tho lok ber chu CNF CNA le HPO CDF hualngauram sipai te hi anni AA ten du a anshwal koi CNO CNDF te hian AA tanpuina in falam khopuya SAC chu an hne to a CNO tanpuina mangin AA hian CDF hualngauram noiral antum niberin alangani putham puyan aramri border security asiam thatwak awangin CCP chuan USA Canada shipping line atang Mexico kaltanga ruihlo tollu chu thil olsam ani to lo wangin India a drugs market thar lianzo ka siam atumani ti hi tunma atang po a kan hriat vek to ani zo kha hei hi an thil tum alani reng ani chumi konga AA kong dal tu le AA ta na nok sak ber chu CDF hualngauram hi ani miau si ani amai ro chu AA chuan direct in CDF hualngauram chu adodon lova CDF hualngauram nen anin kara NUG CNA CNF CC CB antlak ze tat awangin khovel mu amwal phau chu athlang bik top lo nge yang le poimo zok chu sumle pai zong in Mizoram le Central India hian HPO CDF hualngauram hi tanpui theilo po ni se hualngauram sipai te support zol sawa backup zol so apoimo hle ani AA te hi chutianga rui hlo manga sumdong lian anni awang hian India rama seven sister anti Northeast India a Arakan Kaladan CY Port siampo hi lotlin na tak tak a om thei arin om lo hle bokani
India hian rui hlo do turin Manipur, Nagaland, Northeast atang hian ral thuam tha mangin Burma lu chila vaka chiam du hle ma sela chutiang chu athleng thei meu don silo Burma rama chenga khosa CDF wal ngoram le asangoi zon puite chau lo chu rui hlo dova thapui senga lu chil thin ral thuam keng pol dang an la om meu si lo chu ani si ri hi Burma politic work vet le akai noite chin ste da thil thleng chung changa chan chin rin tlak le bel chian tlak hriat idu chuan len tlang pos hi ilo ngai chang thin don nia